bra Facebook behade another thing also a matter of concern. Mami we behade oye pan we na iwia ehon nsem no dɔɔso ɛdɔɔso bebree hwɛ de oye pan we wa bra yenuane a yedi na bonten no. These are some of the challenges we are facing. Say yes anwa any samada oil bi baby e ho na say no a ahura no na omo de apepa na ye hyenhyenshem na ye fe enti wo todi koduru fia na obeka mu no na emua na ewum no mfo ani hu because pan no na say dada enti bacteria sa aba ho ne ade nyina mfo ani hu wo kam na hu sa say ya ebi kura wura wo mu dada. This is how wicked you traders ni bi etumi ye we ye pan no hwɛ de oye no. Come and see something on Facebook. It will do a pan on a shen. But and some of who does so. And more so a woman, a microscope. Until for any who's a bonnet home. I was what done. I say, and I say you, baby, and so on. I say, and what they are 1 a day. Epipang. They say, oh, yeah, be shen. Come on. Now, when so ye, and nam a yeton, no, the mosquito spray. Because a once na bebahum. Emwa kura beba ho nti the mosquito spray. Brane enhwe yenuane ayedi no. Man using mosquitoes for an evidence sake. Those of you that are watching this video this very moment, I just call this woman using mosquito spray heaven, spraying the meat that we buy with our own money to eat in our stomach. I try to question them, they don't even mind me. You can see the mosquito spray there. And nam na gu oni nyina is a mosquito spray and what the gu so no and what the spray no. And what the spray on say once na nti wo pam wo no say be ya and once na na ade ni nti what the mosquito spray gu nam no so. On so wo twitwa me say we be kotodwa na say and nam say nam no. This is serious. Mosquito spray. Of what you buy in the market. I'm telling you this. I'm right here in the market. I'm here. I believe you can see me. I'm here with them in the market. I'm talking to them. They don't even mind me. Those of you that will come to market to buy meat and go and eat, this is what they are doing. So ridiculous. I can't imagine this. What? What? Mosquito spray won nam so o spray won nam so na sa nam we won won fa nkofie nkore o ma ne man review ene ye didi abonten kura na yehu ye koto abeno adi wo fie no ayehu. This is wickedness. Ye wudi sem hwe mosquito spray. Evidence sake, those of you that are watching this video this very moment, I just call this woman using mosquito spray heaven, spraying the meat that we buy with our own money to eat in our stomach. I try to question them, they don't even mind me. You can see the mosquito spray there. That is what she's using to spray the mosquito, the meat. In fact, I don't understand this. I don't know if we are still in Ghana or we are in another world. My people, be very careful of what you buy in the market. I'm telling you this. I'm right here in the market. I'm here. We a number of the mosquito spray no eguso. But mamema another one me hu ye na mera ho. Omo mo koyam tomatoes di ye aduane no. Behade ne odi gumu no. Yese sudi colors bi ni ade. And I knew say no mo de fra engo. Se say dem say tomatoes no mo de yese color bi nso mo mamu ye de no mo de afrenti yam no behwe fidie no nti wo yi mu no toast we apro ne we apro o de koya bomu ami adi toast no a wo yam no toast no a wo yam no apro. Never let them think you Hadwen behade we toast we a wo yam no de gu container ni mu a wo yi no no anim say toast we apro enti wo be ya aduane na wi a wo beton okrum no no wo ndi bi odni bi enki ebetumi a ye beto aduane na ma meka hwe no ate amaye ma meka hwe no ate amaye nka obehu ema eton nuane a dodo no antimi nka hwe because they know how or prepare aduane na ansa na wo de ba. Jeff, screen for me.
they know how omo prepare aduane no ansa na omo de ba enti ene ye didi ewo abonten no ayedin na ebi kura no a wo se wo de wuni di abonten ti wo koto nam kura so sa de abeye aduane de me yi kire wo ye wo de mosquito spray egu nam yi so. How safe are we? Enti na etimi ye wicked sa mo amo ye aduane wo krumu ha no enyam nyina de but awudifo na mo de enti na mutirimu eden sa enti we ye de ma wo se wo ne wo mba ene wabusua ni anka obedi ye baye ana chese wo no unya nipa se yen ana de na ye ba mutirim mutimi ye such wickedness ni ema ne ye hu ni se behade health minister Kwabena Minta Kando say 4 million Ghanaians Ghana for opepe and 9 sabra ye ka say about 19% of the population kidney problems onumanya kidney problems. Now wa mosquito spray ye dey spray nam so a wo kore no ebeye wo system ne sen kra ade esu ya tro se mane nkowanum ye twere gu na nipa da se ni ahyeda de spray nam so se ye meto nkodin and now no me chance on Dr. James eye Sampeni or a resident physician specialist wo Kolebu Teaching Hospital or say 400 people are diagnosed with kidney problems yearly at Kolebu. Kolebu nko o. Ka kidney die ehunu mako bi. Bo se yakeka bomu a nipa be ya ha 9 de afini nyina no Kolebu onu mutumi diagnose. Etiye mfie be mi nsantem de na nipa be 1002. Yekoyanim. Ni nyina ya wudi sem we bia ekoso e wo Ghana ha. Wo mu aye nuane ne ekuyen. Apart from the spices. Na fa kwadu no to kwadu a ebre natural say netie mo amokoto kwadu no bra Facebook be hade say wo kwadu ebre natural ete se de wo fem no naturally ripened one enie ene wo fem no nti wo ba Facebook abi hu kwadu bre natural eno anya ne ho me na ebre a say netie na kwadu no mo de carbad ahye no say nso ne no so te ene di kan no ene wo soro no etu bo say ase efa bre ase emre ye kwadu no hu nyina atimi ye fefefe bado bo se baabi no ne toro anana no ayebunu kakra hwese de ye ya netie tu bo se bre fefefe afoso abre this is how wo mo ye tie ne yes sometimes ya na ye ka say oh eat healthy ye ka ne sa apede masere eat healthy ekromu nye because ene paracetamol kra ye de no beans na no mete sa asem yem kra hye me paracetamol ye de no beans paracetamol yeah beans paracetamol mo de no beans hey na apart from say yes other country bi kra na no de buy no mo di cement hye beans omo de paracetamol no beans okroma enwo na ye di send ye kra de what is ye de sudi ni ade afra another one me sansu hu ikura esa eye mayi eye se ebi wo ho a sa de omukoyam ni nikadika no abru ni ade no na ebi obeyam bibi kura eye different sebe ene ada eye no ode afra na wayam afam ebi anka ese wo mopepam kane na eja du one man bi mampon enyina ne yekoyam abru wo esikafo amantem a obe oyam bibi wi a ebi atoko ada we no a na ode esambi ewo ho no ode apepam ode agum se be mu beda but this is not the case etiene bibi a wuchiri no ana doctor kora ka se meni ye be kwa kwa woni se wato koko keke but no ma ye yam fra mu no eye different ene wachi ese omo di soda ebi no de no wachi no na yamu yi bayira ya no ana ye ebi so kra achi no tu be hu so de ade fita bi gum be dwen se nkyene ezo mo de nkyene kakra na de asikyire so afra si ye no wede ye pede ede na bayira na ye de frem tu to a de no wani age ena products ahodo so we dwa so bi wa spy ni ate label no expiry date na firi ho na wa ko print foforo no de atare ho. This is how wicked some of our traders vendors no omotie
enti ye ka say 4 million people with kidney problems is here enya nwanwa kolebu nko a record 400 a year enya me nwanwa sanse kobi ye de formalin ye de mafuni eno na ye de ahye enti kobi da ho once na ma ho kobi once na ma ho ye wicked e wo kromu ha tie na kwada kitikiti yade anka pani na enya no wanya because chemicals wo aduane na o ma me fin se o ma na aduane adi no edoso ye de ani akɔhwɛ galamsey nko but food vendors no ku ye dodo ewum se galamsey se ye nsuo se ye nuane ne ade ba food vendors no o ma no nuane gu kromu an ebitiri mu ade anu ade ana no ba ku bi amete ye de se ifufuo no so mo wo na se omo ton ne bi ka ade che so a omo de fra emole no ma kan banku ti banku do na ye ne asemu banku aye di no fufufunu efra bi mu na sa aye tan na wote a wa fili se fufuo na medi yetirimu ade yetirimu ade na tuntum na wo ye ho eni ye ho kwa yetirimu na ade na ye institutions no so failing so much FDA Food and Drugs Authority Ghana Standards Authority just say enste monitoring papa be ye adwuma sabe ka baby wo a restaurants ni bi chop bars ni bi ni ade na no nze zuba koto ba ko bi mu yes why ade Dr. Mensa yes wo hwe hygienic my bro fa obi ti gata ho no wato aduane once na free hu na besi so cholera just say baby o muto aduane no oko kakra bi na yaye sabi ejana bia so ho what toilet to aduane ti once na ni free toilet no so a si aduane no so kwan akoyekura didi afa cheme na akoyekura ni bininye no wasa akosi so yade ye wo no ho nya agro no de abesi aduane no so ye hygiene nye na wo ken na meka say na nse wo hwe concern amanfo raise about aduane amanfo ye na amanfo ye na FDA for na mo be no mutu afa ho because besi ne menti o ma no asemu enra na me te say FDA for say omo e de plantain omo mo chi yesi ebinimo de rubber chip board ye no plantain chips no enti omo awon ne say omo ye monitoring no omo hwe obi a ye be chi obi a with that omo be prosecute you ye do be court ama court ni wedi you see this is a time I don't know FDA e challenge ya they should let it out because munya monitoring team omo na mabontin nti nipa no surprise na mo be fa ni product ni bia ko check yare na mo hu se eye papa na se enye papa aduane a woto du anu ahyeda kura betobi mutumi kura pest spice na obi akotobi kakra ye hu se nipa to do no akoto kakra na mo akotest yare mo akura as an agency mo ko hokura mo nto betimi aka se mo be inspection team mo gi bia akotest yare and they are surprised one day mo be finding out they are fishing out all those wicked people from a community because this is what tram office na ye be kan we are ye gusu a ye kan mo se break akere be said that afa ya nsem twelfo bi ne mo asa da ko ba bi ne de camera sisi and so ne de abaye o ma sase o mo ye adwuma I get so na watch no ma sa kwatra office wa kwatra condition FDA boss set up FDA Ghana Standards Authority bosses na amugu no sika ye di tua mo kanya agro musika a ye di tua mo kano enya agro asimpanifo amuda adwuma ya no taxpayers money omo etua to ya na ewu ne ye di ahye mo nsa no mo nhwe na mo nye it's becoming unbecoming anu aden mo free say workers ni so anso amon kan because we I was say the biada da yitini kwa abontene etwam ya ye to aduane kɔhwɛ said ye ho semtie mote condition mu saa na egbo mo ho muntu ana mo bia me se wo mu fu anyina yetua ka motim mu ntofam ya ma mo dai dem ya ma mo allowances ti we nyina o se onu wani bi fie nwu onu wani bi odi bia nko obehwe hwe de oye pan no ti ukoto a o bucket wo fie o so wa yeti ya ma no emmoa nko ana ade guyem ti akwada ko school a mommy my stomach serious ebusu na na see e chuo me force mo mu dibi ti udura ya giro na wa dibi anu ade we am ho wudi sam ya na yeku ye ho wo mayi mu ma many etiefo ntwetwe nkomo kakra na